Umkhuleko wami futhi nginesiqiniseko lesikhulu kakhulu lamhla ukuthi njengaloku Elijah wathola amandla emva kwesinkwa sasezulwini, wathola amandla ekuhamba waze wacedza amalanga langu-40 solo ahamba ngalawo mandla. Leli leli ngineliqiniso litakuqinisa, litakuniketa amandla nesiqiniseko ngaNkulunkulu wakho lophilako. Ngingakalifunzi, nangi umbuto lengena ngawo evini lenkosi lamhla. Wenta njani mangabe ubona ngathi imithandazo yakho ayiphenduleki? Wenta njani mangabe uthandazile kepha lokhu bewuthandaza ukuthi kungenteki ukubona kuyenteka? Lokhu bewuthandaza ukuthi kwenteke ukubona akwenteki. Wenta njani? Encwadzini yaMateyu sahluko saka 26 verse 47 lithi, wathi asakhuluma lokho ukhuthatha abafunzi la ngenhla ukuthi abathandaze bangangene ekulingweni. Lithi wathi asakhuluma lokho kwefika Judas labe ngilomunye walabalishumi anesicuku lesikhulu sebantu sihlome ngetinkemba netindvuku sithunywe abaphristi labakhulu kanye netibonza temaJuda. Labantu laba abaketeli kutothandaza, abaketeli kutokhutsata Jesu, kepha batele kutobamba Jesu. Batele kutombamba bahlekise ngaye, babukise ngaye, bamngcunule, bamethwese esiphambano, bayomlengisa kanye netigebengu letinkulu esiphambanweni. Jesu bekathandaza ukuthi babe yendlulisa kimi lesitsha ngingakasinathi. Wenta njani mangabe tintfo lebewuthandaza ukuthi tendlule kuwe utibone tingendluli? Wenta njani mangabe bewuthandaza uthi Nkosi ngifuna kubona likusasa lelisha kepha ubone likusasa lakuthandi? Ubone tintfo lebewufise ngazuthi ngabe setedlula utibone kungikhani kungathi ticalela phasi tiyenteka. Wenta njani? Wenta njani Jesu? Mangabe ubona imithandazo yakho ngathi kuba ngu the very opposite, asifunze kuJesu. Jesu watiyekelela esandleni saNkulunkulu. Wayekelela lokhu bese kwenteka nyalo enhlitweni yakhe athi, akusenandzaba, mina ngithandazile. Kusho ukuthi kukhona lokuhle uNkulunkulu la kulungisile kunaku lesengibhekana nako nyalo. Akazange Jesu etfuke athi naba bangibamba, akazange abaleke, kepha Jesu wababuta wathi nifuna bani? Wathi ngimi, bayekeleni laba labanye. Jesu akasasho ukuthi Nkosi ngithandazile kungivelelelani lokhu. Watiyekelela, wathi Jesu ukuthi mangabe lesimo asigucuki kusho ukuthi kukhona uNkulunkulu lokuhle la kuyekele latiko ukuthi kufihleke kunasi isimo nasi. Jesu wabona lokuthi akafuni kulahlekelwa ingadimulo letfukuswe kunasi isimo sekuthi utawubanjwa kuhlekiswe ngaye. Akafuni kwedlulwa lithuba lelihle ngoba phela imicabango yaNkulunkulu mihle. La kuyekelela ukuthi kwenteke empilweni yethu kusuke kunemphumelelo yale micabango lemihle lanayo uNkulunkulu ngathi. Wabona Jesu ukuthi hayi, lokhu lengibhekana nako kufanana nemvilopho kunalokuhle lokuthukusiwe lakhathi, ngoba kulesinye isikhathi imvilopho iyangcola, ishwaphane, kepha uthi uyavula la ngekhathi ukhanza into lenhle. Jesu uthi lokubanjwa lokuhlushwa kuyawube kutfukuswe into lenhle, watiyekelela entsandvweni yababe. Kanjalo mangabe ubona imithandazo yakho ngathi kayiphenduleki, kepha ubona kwenteka loku opposite kuloku bowukuthandazela, tiyekelele entsandvweni yaNkulunkulu. Uyati ukuthi yini letawukwenteka ekugcineni. Uyati uNkulunkulu ukuthi ekugcineni
ngeke kugcine sitha, kuyawugcina ingadimulo lengeke ilinganiswe, kuyawugcina kuphakanyiswa kwakho lokungeke kulinganiswe nale bewungeke ukuthole. Tintfo angeke tigcine ngesandla sesitha, kutawugcina ngesandla saNkulunkulu. Nguye lo Jesu lo wendlule etandleni tebantfu, wahlekiswa ngaye, kepha lamuhla uphakanyisiwe. Mangabe ngathi tintfo atihambisani netifiso nemithandazo yakho, ubokwati ukuthi kunetintfo uNkulunkulu letijulile latisebentako, ingadimulo yakho itawubonakala. Busiseka usagadze loko uNkulunkulu lakusebentako ngale simo lasivumela ukuthi wedlule kuso. Amen.